Esse man aqui me carrega a atenção de cada um de nós para prestar boa atenção que com nossa papia. Quata cada palavra que te sale foi nos boca. Passo einanda é secreto para nos ganhar com nos por cambiar nos vida. Passo cada palavra tem poder. Por exemplo, bota uma pessoa que te sonha que tem pareja. Pero cada viaco gente ta papia de gente homem ou ta papia de gente mulher, boa expressão tá, nenhum gente homem ta sirve. Tur gente mulher ta mescoso. Ora vou estar papiando assim, vou começar de como não tem pareja. Meu nome é Bexi Martínez e esse aqui está Curaçao On, programa que traz diferentes recomendações de produtos e serviços que está para qualidade, para assim a avo e a mim, está passar rato duche com produtos e serviços de qualidade e bom preço. Sin desfrutar esse man aqui programa carregado de informação interessante. Cada um de nós está desejando dia lleno de energia. Com nós está logrei, ora nós está dormiduche, ora nós está sossegado bom, dia seguinte nós está carregado de energia e nós por logra cada meta. Para lograr vamos ter bom cama na bocamber. Vamos ter quis matraz perfeito para assim alcançar o sonho ideal. Beden Experts, aqui na Corsou, ta oferecer a minha marca de colchão, a minha marca de cozinha e, por supuesto, Jacqueline, ta seu experto, que por donavo e consejo preciso para porque é a opção ideal. Para o cor de cada um de nós está diferente. Cada um de nós tem maneira de dormir diferente. Porta bota dormir boca arriba, boca baixo, de banda e pensei vamos ter sa preciso que vamos ter. Jacqueline por ajudar. Vamos a que informação Jacqueline tem. Jacqueline, wat is er gebeurd? Gaat Bed Expert sluiten? Douche, Bed Expert gaat online. Alle blijft hetzelfde, alleen nu met 24 uur service. Wauw, hoe werkt dat? Eigenlijk doen wij dat al lang. Je kan alleen via ons Facebook vinden en bestellen. En ik denk 10 juli, alles is klaar. Krijgen wij via Facebook krijgen een link waardoor je kan op onze officieel website bestellen. Oké, dus als ik voor 10 juli zou willen bestellen, dan kan ik dat gewoon via Facebook doen? Natuurlijk kan. Maar Jacqueline, hoe werkt dat adviseren online? Eigenlijk heel simpel, via online je kan doorgeven. Als je rugklachten hebt, nekkenklachten hebt, dus dan geef ik de beste matrassen, gezoneerde, de kleur, stof, het bord, alles kan. En wat als dan toch een te hard of een te zacht matras hebt gekozen? Bij ons, als een bed kopen, krijg je 3 maanden slaapgarantie om het matras te ruilen. Naast de 3 jaar garantie die ik bied op alle bedden, wil ik graag introduceren onze matrassen beschermen en onze kussenslopen beschermen. Interessant. Wat doe je? Rustig. Dit is waterdicht, beschermen tegen de huisstofmijt. Dit is anti-allergic en ademen heel goed. Jacqueline, ik wil graag een matrasbeschermer en kussensloopbeschermers gaan kopen. Waar kan ik ze bestellen? Via ons Facebook, Douche. Maar Jacqueline, online kan ik niet een bed testen. Jawel, je kan altijd afspraken maken om een bed te testen. Maar Monique, vertel jouw eigen ervaring. Jacqueline, iedere ochtend sta ik uitgeslapen op en ik heb geen pijn in mijn lijf meer. Oh, geweldig. Zie je dat? Dankjewel. Dat is de bedoeling van Bed Expert. Vacância está importa. Isso significa que nós mesters mais ou menos com nos a passa over sua escola. Se você a passa tique aí, porque tem problema de vista e pensei não por concentrar bom na escola. Pensei que é importante para dar a atenção necessária. Olaf Aue, de Optic Ana, está 13 diferentes tips para nós. Bombini na Optic Ana.
Como maior, nós mestre tenen en cuenta que nos yunan também por ter algum problema de vista. E prome ayan de vida de EU é desarrollar seu sentido de vista, pese de vital importância para hiba boyu especialista de wowo, que por chak que o desenvolvimento está canando normal. Nós te recomendamos tur mucha, baudi de 2 anos que tem problema de vista, para mim de wowo cerca doctor de wowo. Se boyu mester de bril de vista, nós na Optic Ana te oferecer diferente tipo de montura para mucha hamber plus mucha moe. Nós temos montura especial para mucha nang for de 2 anos. Também, depende de seu receito, nós por oferecer 1-hour service. Já assim, eu pode desfrutar de sua vista mais lié possível. Se você quer mais tocante bril para mucha, ou é tipo de glass especial recomendado para mucha, passa livremente cerca nós na Optic Ana, riba Fokkerweg dessa linha. Optic Ana, wak é diferença. Nos tour, que nos yunan feliz. Nos yunan lleno de energía. Pensei, mi elección ta Malta Soleil. Dushi y divertido. Malta Soleil nos muchanan contento de disfrutar un Malta bon frío. Malta Soleil, obtenible en Tour Supermarket y Toku. Distribuí pa Valbris. Onderlinge hulp te segurabo despedida na Bomidi. Cada mamita hace hincapié tocante un bon póliza de entierro y mi papia de Onderlingen Hall. Pasó tan compañía que durante 30 años ha dado un servicio aquí en Corsou, Aruba y Bonaire. Nanta para garantía para el momento que vos notei botín e despedida que vos te desea. Tan responsabilidad que cada uno de nos mester team. Well, ahora mi que presentaba un señora que danke que su familia estaba tan seguro que Onderlingen Hall nanga pasa el momento aquí difícil un tiki más tranquilo paso nan por a pasa su tristeza y no tiene dolor de cabeza en parte económico. Mi recomendación na abusnanga wara ki kutawak. Por favor, cada momento que vou por duna binin aqui na Onderlingen Hulp, na te ajudabo, para bom mester de seguro de inteiro. Ora bom, faz bai, bo família, na mita quer botin deseo de lago bo família na dendolo. Laga nambi será bo seguro, abo po serele, tão tiki sen, no ta hopi, bini, para ora morto cai den família, um cosmos dolo, ku ora ku tibe wang, conta sa que sen padera e ser queri. Dus numa bo tempo, ti yenja vrouw leuke ki denan, tour te ajudabo com amor, bem tu me aconselho, bem será bo Onderlingen Hulp, aqui não se conosco. Fim de luna não chega ainda e sem acaba, bota a mão na cabeça para botar gasto inesperado. Que como por assim? Fácil. Caribbean Cash. Bini mesora na Zé Corten Tower é de 2 pisos, bota Hanya Caribbean Cash. GIS 13, 2 últimos salários levam prueba de adresse. E o ID válido e de menos que 30 minutos, nós temos 100 cash para você. Bem para me dar. A mim tá claro. Caribbean Cash tem filial na Zé Corten Tower e na Santa Maria. Caribbean Cash está é solução. Durante a genteraña, ella Frounan hace un papel tremendo con educación de nos yunan. Pese a nos mester de una danki, para tu esfuerzo que nan hace día para día. Una manera bonita de hacer el danki, te duna un regalo que por saca su smile riba su cara. Well, está fácil. Fragántica, na calle Jacob Posner de Zoom, tiene una colección de perfume de alta calidad, a un precio super pagable y que me está seguro Turja Frauta queda contenta. Nos tiene una colección de dama y una colección de caballero. Fragántica. El regalo ideal para una danki na ella Frau de Boyu. Demostramos amor na un ser especial, donando un regalo que te trae felicidad. Fragántica. Está una tremenda opción. Pasonan tiene una línea de perfume exclusivo y ahora nan 13 su edición limitada. Edición de Summer. Mama, Yuca, Sa, edición limitada de Summer de Fragántica tiene 3 aromas fantásticos: Citron, Ocean y Night.
Simplesmente passa na único store de fragântica aqui na Corsou que queda na Zelândia pega com Bulchans, edição limitada de fragântica de summer. Ocean, Night e Citrum. E de parte de comida, me quero recomendar Kokoro na Sambil. Passou Kokoro na Sambil, tem diferente menu, super delicioso, super suculento. Salida especial com a pareja, com o grupo de amigos, passa na Kokoro na Sambil. Passa surpresa único, não sempre tem especial. E é comida, se você é amante de sushi, não você é meu sushi. E se você purba algo diferente de comida autêntico de Japão, me te recomendava Tekadon. Super delicioso. Kokoro na Sambil. Tópico que está hopi tabu aqui na Corsou, tá papia tocante obesidade. Gente no que papia DJ, passo tá realidade de nossa população. O me que bisabo que obesidade por 13 diferentes enfermedades de envolvida, colesterol, diabetes, pressão alta, entre outro tanto. Se você é uma pessoa que está padecendo de obesidade, me te recomendava toma consejo de doctor. Visita o doctor para assim evitar hopi dolor de cabeça. Aqui na Corsou, tem uma companhia que se chama Medical Coach. Nanta organiza viaje completo para você, que inclui pasaje, hotel, companhia se você mestre e tu recita médica para assim você poder chequeo general e você portar tranquilo. Recorda que nossa riqueza não está unicamente monetária, nossa riqueza de mais grande está saúde optimal. Pensei, nosso mestre está com nossa saúde sem asihuega. Toma contato com Medical Coach. Para vacância, me quer donava o consejo de passar na The Wine Factory. Porque The Wine Factory tem uma coleção de vinha, de licor fantástico, para assim nós todo dia por celebrar a vacância. Porque você pensa, ai não, não tem vacância, muita não só tem vacância. Well, ora muita não tem vacância, nós também. Porque nós não tem culanta, assim na trempam para vai hibanan escola. Assim que nós também merecemos bom bote de vinha de The Wine Factory na nossa frigideira e assim toda tarde por desfrutar velada romântica com nossa pareja ou simplesmente desfrutar de bom buque e glass de vinha. The Wine Factory sempre tem a minha oferta para nós. Bom-vindo mais na Wine Factory. Me recordo que nosso adresse é Caracas Byweg 2B, ora você para dentro retorno dessa linha, o Street Bodilante e você mira nos. Me recordo que dia mais riba nos special nang de dia, de semana e de luna. Cada dia que você cerca nos, puntra kiko special ta. Anto no lubida que você por purba de lastro cos pro me que você. E luna aqui nós temos special Havana Club. Havana Club 3 e 7 anos. Havana Club 3 anos, onde é melhor homem conhecido para trabalhar mojito com ele, e Havana 7 anos para trabalhar Cuba Libre. Passa cerca nós. Por boa Havana Club, para botar por baixo com ele. Na compra de cada bottle de Havana Club, você recebe tremendo regalo cerca nós. Passa cerca nós. Nós te guardamos. Corda nosso adresse, Caracas Byweg 2B, dentro retorno dessa linha, o Street Bodilante e bota mira nós. Nós te guardamos. Turgendesá com cozinhar tá arte e agora botar com amor e receita sempre tá queda bom. Well, Michelle tá muestra 16. Ora esta traja su receta, en cada receta queda delicioso, paso esta puta su corazón dengue. Mi que pa boso toma bon nota de que Michelle tá vai trajar agua y así na boso por compartir con su familia y así na boso mes por visa cuando é receta de Michelle tá. Vamos na cocina de Michelle. Ahora está ice cream de yogur e papa quaker. Ingrediënten tá kiwi, yogur, papa quaker e de lata honey. É para mais tá poner
3 cucharadas de papa quaker de yogur, 1 cucharada de honey, blender. Agua van ponernos mezcla, pero corta lavabo man promeco cocina. Papá usa fruta cubo aquí. Y a mitad usa kiwi. Van ponernos tapanan. Agua poner en frigider. Y corta de una mucha. Ice cream aquí a tarde pasará esta masa dulce y saludable. Treat yourself with a refreshing cherry chia oat smoothie made with Quaker Oats that helps support a heart-healthy diet. Para celebrar que nos yunan a pasa over the año escolar, nos tinco disfrutar un buen desayuno na Burger King Saliña. E nan un día domingo trempam, bota disfrutar un comida suculento y nantin diferente producto novo. Vamos tinco pasa. Paso agora aqui Michelle comienza a acaba. Ta facansi mi que vai desayunar na Burger King. Paso nantin e mio breakfast na Corso. Mi nombre es Irsinela, de Comisión de Burger King. Mas sempre me gusta tratar cliente com amor e respeito e só sempre na vai contento casa. Lo cual me recomendar de Burger King, tá nos breakfast, está delicioso. Damita nang, aba ko testima bo cabello, ku cada semana que luce un cabello bonita. Y vos está pensando, ¿qué comí por así? Well, mi tiene recomendación de Husk, un marca que te 13 diferentes productos que usan diferentes para cada tipo de cabello. Por ejemplo, agua más usa un de queratina y Rolando te vaya a hacer una presentación con un modelo para así na por sa si está un producto ideal para vos. Husk está obtenible en Natur Botica y Supermarket Ron Corso. Hoy vamos a hablar de la línea de Husk. Husk es una línea de productos de queratina que es muy buena para los cabellos secos, porosos, para este clima de Curazao que es salobre, que estamos dentro del mar. Esta línea es fabulosa, su champú es genial. Mira, es un champú que te hidrata tu cabello, te lo deja manejable. Tenemos nuestro acondicionador también, que es un acondicionador que te maneja tu cabello suave, te mantiene tu brillo. Y también tenemos una línea fabulosa también, que es su producto para el secado. Es fantástica, te deja ese cabello manejable, brillante, lumbrante, es espectacular. Ahora tenemos otra cosa. Husk también tiene esta línea para después de tu secado, te lo puedes hacer un poquito así, spray, chas, y vuelves a retocar tu secado y queda maravillosamente perfecto. Rolly te espera. Si quieres un buen asesoramiento, ven a donde mí. Te espero. Pa bien nature muchanan kua pasa over su año y nanda va a comenzar una etapa nueva en su vida. Well, mamá nan y tata nan está pensando un buen regalo y ainda vos nan no haya nada aquí na Corso y vos nan que 13 algo de merca o fulanda. Well, mi tiene recomendación de Florida Express. Paso ahora vos te compra con Florida Express, vos tiene opción que vos por quis para mercancía también sea
den boto o den avião. Vou mester bota tempura e porque duna el regalo inmediatamente. Well, así e compra manda para el warehouse de Florida Express y pidie para nan 13 den avião. Y así na bo mercancía está aquí nan y voy por disfrutar de su regalo. Florida Express, una compañía de familia. Ribacaya, mi tajaña hopi gente, tapuntrami, que comitin kuasi pa compra online. Vuelta más fácil mes. Bota subir el site de tu preferencia. De mi caso, está JustFat para comprar zapatos. Bota crear un account. Camina bota tajaña, adres de entrega, bota escribir el adres de Florida Express na Miami. Ahora, bota si vos compras na internet, tu mercancía te llega na warehouse. Y ahora bota claro, día si vos compras na internet, simplemente manda un mail na Florida Express na Miami y nansa que mercancía te llega na su warehouse. Tur ya viernes, un barco te sale foi merca te corsou que mercancía. Ahora mercancía tan a corsou, mesora etin de Florida Express ta toma contacto cubo y así na botajaña bo mercancía den 1, 2, 3. Simple, ¿no? Well, vos que hace prueba, simplemente sube site de por preferencia, compra lo que vos desea y vos saco Florida Express por 13 pavos. Foi un size chiquito, te un yate. No perde tiempo. Purba Florida Express es solución para bojaña bo mercancía. César, me quer beber mi juice. Action! Si me quer quis un juice, me ta quis ayan super juice. Esta es mi fruta nan preferir y está 100% natural. ¿Puedo beberlo completo? Es temporada aquí, hopi de nos aprovechar para disfrutar de vacancia aquí en Corsou y nos sali telat. Well, una solución para ahora, bota sali telat y bono mester tin cash de bopot money, botin bocarchi de Asogas, e prepay fuel card que Asogas está ofrece para así na bono tindolo de cabeza de carga cash de hora de madrugada. Bota pasa un día pon estación de Asogas y hace uso de bocarchi y por supuesto de aplicación UbiPay. Sempre buscando solução para nos turma, passa na Asogas, passa uma tenda e tem um carchi super bom. Dá essa aqui, que dá carchi de Asogas recargar. Que significa é carchi aqui? Que benefício não tem? Well, diferente benefício. Promecos, bota assim por registração completamente grátis. Bota recargar quanto sem bota desejar. Se bota uma pessoa que tem salários, bota você precisa quanto vamos ter gasta para luna de gasolina, well, bota hinka esen aquí y bota seguro que enter luna botín bosen de gasolina. Cue carchi de Asogas mesora botajaña double fun miles y por supuesto botín oportunidad de gana con Kenny Cash. Edi 2 step ta cu bo por así uso de bo carchi na tur pon de gasolina de Asogas. Y edi 3 beneficio ta con nantin su app kuta UbiPay. Quita e app de UbiPay. Ahora aquí me vai recargar mi carchi y mesora no está así uso de app de UbiPay para ture beneficio cu eta 13. Ya metí mi sen riba mi carchi. Mi tabayasi uso de mi UbiPay. Kiko ta UbiPay? Ta aplicación que bota download de teléfono y mesora por así e pago de gasolina sin necesidad de baikashir así rey ni nada por el estilo. Únicamente bota abrir bo aplicación de celular, scan bo code, bota hinka cuánto sembo que usa y mesora bo por tan bo auto. Así na fácil den 1, 2, 3 bo por tan bo auto. Beneficio no. A mi mama, mi no tal gusta laga Michelle den autos usó. Se significa que mi no me vai cachir, Michelle tawagmi mientras mi tatan mi auto. E di dos beneficio, ora voy a salir lat anoche. Cada pon de gasolina de Asogas está 24 horas disponible pavo. Paso bono mester, vai un cachir, bota scan y bota así uso de gasolina. Y que visa más adanki na Bosa Tour, que cada semana la gami 30 para 13 productos y servicios de calidad. Paso abo, a mí nos merece mío y nos que un vida llena de felicidad. Y te espero otro semana, nos tiene un sitio y así nos disfruta de un parte hermoso que Corsou tiene de ofrecer.
Te otro Simán.